Pemirsa, wacana wisata halal mewali ramia ke Belik Bagang, tur pacang kelanturang Ring Bali. Sinalih tunggil Lembaga Hindu Ring Bali DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali Nugesang nulak wacana inucap. Wisata halal Ring Bali kejantenan nenten anut Ring Budaya Bali. Ketua DPD Prajaniti Bali Dr. Wayan Sayogeng Nguningayang Pariwisata Ring Bali manut amanat Undang-Undang Nomor 10 Warsa Kalitali Sieu indik kepariwisataan wantah pariwisata sane madue cihne nganutin potensi makatah sumber daya sane wenten Ring Bali miwah kerangsukin spirit kearifan lokal sane kantun tetap nunjang ke pariwisata nasional. Dawak wacana puniki medal Warsa Kalitali Siongolas Anggandane ring makudang-kudang platform media sampun nginayang nulak pemargin wisata halal inucap. Manut dane Bali boye keanggen pariwisata nanging pariwisata mendasar budaya Bali sanes tateng utamayang kearifan lokal trihita karana nganutin aja-ajahan leluhur Bali saking uni. Sajoning peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 Warsa Kalitali Kalidase indik standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali Ring bab 1 ketentuan umum pasal 1 ring angka roras kaunggahang yening kepariwisataan budaya Bali inggih punika kepariwisataan Bali sane mendasar kebudayaan Bali sane kerangsukin filosofi trihita karana sane metu saking nilai-nilai budaya miwah karifan lokal satgerti tur mendasar taksu Bali. Antuk punika pariwisata ring Bali sampun puput ring tekstual miwah pemerintah pusat melarapan Menteri Pariwisata RI patut ngomargiang penguatan-penguatan sane nenten ngusak asik cihne pariwisata Bali mendasar budaya Bali. Dr. Sayogeng Nguningayang sampun nyerahang sewalo patra resmi ring Kementerian Pariwisata Kabinet Merah Putih sane melantik wau punika. DPD Prajaniti Bali Mapinunas mangde Menteri Pariwisata miwah jajaran ipun ngerarianang makesami pabrik bagan indik wacana wisata halal satios melik bagang pariwisata mendasar antuk budaya Bali. DPD Prajaniti Bali nyokong pemerintah Provinsi Bali magehang pariwisata Bali manut Perda nomor roras Warsa Kalitali roras indik pariwisata budaya pindah ke dasar hukum majang Provinsi Bali nadosang ikon kepariwisataan nasional mendasar karifan lokal miwah nyokong pemerintah Provinsi Bali ngemargiang usaha nguang deang labeling warung, restoran, miwah hotel. Manut dane wenten nyane labeling silitunggil agama, preside ngawinang perpecahan. Antuk punika DPD Prajaniti Bali nulak sekancan usaha oknum wiaden lembaga sane memaksa ngemargiang nilai-nilai sane piwal ring nilai-nilai leluhur kearifan lokal Bali. Winata Nguningayang.